usaha matong itu apa? Usaha maniku. Ima baru mano pertarutung ka. Pasya tertong ba ta kondisi man sa buro tanhi. Persiap taratung aboy halahina sa damo bila irong darahi bang napigis yan ika. Ina sonon. Molo dalatan non. Tapos wala maniwa mo bilbihitan ang kotang hitan yan. Cakuta na. Iya. Mulutung manewa pahita. Mulutung manewa pahita. Kung mobil di bawah sirit di sisi otak. Olo, ay imat tong. Ba, artina. Pengangkutan umum maksud tuh. Cukup ka mobil-mobil tabian non. Olo, ang non. Atong no pikiratan non marsi tanggung na mana imat tong. Molo sa mira ka mon non. Molo borot tamusian yan non. Tulu mobil, boy do. Asa tor umianat tong. Asa kamu na nagumur dengan non eh. Abin na tong doon ihon na tanggal na odang ije buy mahatan. Kasoron dotong naruto do lambat mamasti ko tanggali. Itori man no tarok ko to halai. Tina tatutuom ma tanggali ta itu manok kalahi asa tagugo man no tanggal 15 ai. Maluburo tong sonari halahi masuknya kalahi. Pak Put, bujo Apanya? Ini si halaki nih utai. Ada masuk tong bang. Nang pala sa halak. Halak na utai. Coba asa sonari ta pasti ho tanggal na malamon. Ayala na tanggal 15 ay 2 minggu na namay. 3 minggu na. Asa boy diatur beak ka waktu na. Lo ba jadi hubungi Pak Putri Mang Nesa lagi Pak Apul, menurut saya si Pak Erik, menurut saya Pak Denis. Sonari pala to na akin. Nakini ko ko to Pak Denis sa saya bidoho ti rapoton niyan. Ay nakubuto mabuka Zoom bang hindi ba na? Nyambung doon na ito pa Eric ba? Lainang diakat. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat Sabuka mo sa waktu Pak Denis, tu si Jintar. Boy do, dakot tu si mana buka, so dia carana. Ito majira pa Eric majo. Pak Denis. Hello? Halo. Nang sinang pa Eric? Oh. Abang pas keluar. Oh iya, tiap pinang bom siapin nanti. Itu dia kira-kira inang. Ini. Satukin ma amang sa buah masa telepon masuk dengan asa udah pemulang. Enggak maksud tuh, menubuhi do inang do tamujum mandok songoni do inang. Rapot tem. Do merapot di jum mandok songoni do yang maksud tuh inang. Rapot tuh? Jum. Ani salah dah tuh. Oh, oleh nang. Wala tidak nang. Ola mang. Ipay mahami doda. Ola mang ulo. Yo. Kenapa itu dia berpikir?
Joli-joli na to kiba. Oh, kadingga nih. Pak Dennis itu hubungi. Pas keluarin na isi Pak Dennis, itu jelas sebut jo kontak na jo. Jetong malo transportasi, biaya transportasi tong dakpola. Si pikiran ni isyak kastai, tadi do maksud tuang dia. Si tanggung kendaraan nabi man non, iben na horok kon nakking. Moladok tulu mobil bono musim medan. Ako la disian no tulu hali ono majo tabae. Ngapo itong dakpola maniwa mobil behita. Dakpola mananggung mobil hita be. Ngabi ba masing-masing namay. Alay mo lo. Makanatan non di dalan okay lah. Dan aktif Pak Dennis ba, telepon biasa. Telepon di WA. WA. Nanti ku telepon do buri. Aduh anak akang buri lu mangangkat nak ini. Maaf lu majo. Lagi nyambung do. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Tanya ke Pak Apul dah ba. Pak Dennis, Pak Dennis. Iya. Waktu do WA anak. Tanya kak ba. Pak Dennis. Amal dah hubungan. Kalau masuk do WA na. Kalau sudah kak do. Aku kon nak kiningan modongaron non Pak Dennis suruh ko di telepon niku. Itu. Uli nak kang buri na naik. Ngana sumda de kenai. Siap dia. Orang minum obat. Tanya kak bah. 2 kali. Macam teh. Kalau Pak Apul dah aktif WA anak. Pak Eriko mata pay mate.
Keluar pukeko. Malah dia ini stokin. Oh itu. Si godong. Oh, nomor telepon di mana? Coba telepon. Isi nomor telepon. Pak Erik. Haro-haro ah. Halo. Yang boy do to jum sanari. Masuk Maya. Oh iya teh. Mau Pak apa? Pak Denis yang boy Jepang ngamu domi? Aida tong nama kata untuk ulau todo. Ala na iba. Memang dang ada, dang napala. Sa istilah na mamusitipod dok kadongan na iba gas jumon. Makata. Informasi na gabi kapag tututan na sa puma dela hera sepakat kuna dikuton karena tujuh artinya sepakat do di hari tanggal na ni amuna nang ni tertuhum muna artinya ropaning ai nangat kana tu ibe arong lo ropaning sara matuk ayang kosonong do sama sikali do kusen di pangarat to rakas tui alayang gubudo tutu bui halakian non paling tidak perwakilan ni na opatopi nung nalibiding gabi atas semua ni do nangaka masukan na nilainya kena tujuan na dikutao Terpikir si ketua? Terbagi. Orang 23. Halo. Jadi atas semua ni mah ikon baik kamu bang, mau nari hutan dan hutan khusus macam yang rupanya menjalan termasuk menurut siapa? Secara khusus sepakat do gak tahun do. Kalau tu pas setengah tahun do rupanya nah orang ibu naik komunikasi tak pelayan tarimo tani itu. Tidak teh. Kita je suku jalaki mang nebigi do suarami. Terpikir si? Terbagi. Jelas, sudah jelas. Terpikir Pak Ilpa? Ya, terbagi. Terbagi urut deh. Terpikir suaramu? Bah. Terpikir Pak Natalia? Takas tuh bang, jelas. Jelas. Suara ini sudah terbagi indah. Suara tak. Boleh bagi ho. Halo. Video. Oh, jadi mati tanggal 15. 15 mak. Artinya keputusan ni ikon hawa karung atau guna di pangkatom mak. Mulonu nggak tepat di lalangu tanggal 15. Di kamu mah senari di Jumon asa melangkah kita nonton tahap-tahap. Nah dia sebelum hari H. Oh iya teh. Oke mah itu yang kusoni upasahat. Oke. Oke mak melatih mabah teh Pak Erik. Oke bang, sama-sama. Unjuk patut. Wih. Halo. Ima tanggal 15 mana? Wih, nah udah kan udah terputus Pak Eriki. Oh iya. Terpikir do naking. Terbagi. Sabung jom saya na sabung. Aku pikir nang ibig kamu.
Terbigi. Orang masih mapiki hamil kini. Orang mapiki hamil kini. Halo bete je toki banang makatain na ketua. Coba miso. Halo. Daw kami daw. Mar nak kini beko nak terbigi Pak Put. Ida. Oke. Itu suara nih. Halo. Antar sama ketua. Antar hukum formasi kami ya di utawon. Tanggal 15. Sorry mas Pak Put. Wah, Oke. Ngabagak suara. begini. Enggak, lanjut Maya. Di nama kata kita terakhir nagawe itu tanggal 15. Kemarin tanggal ini lu mau pikir di hutawon dia atar lebih sepakat dona dua-dua. Oh. Jadi artinya mau tuh dan boleh hamina di hutan senari mengikuti Zoom kalau matokon menulopi itu tanggal 15. Mula senari di Zoom akan pengarang tuh sedario malamon untuk coba mau memang nak tepat boyan non roham wakil paling tidak perwakilan nih kita obat opu ngaman takbi itu tanggal 15. Atau kamu ni mah nabu informasi itu hatau lo jamu babu nama saya saya disukulaka na dua-dua itu rupaning waro rencana tanah tu tanggal 20 lun tanggal 20 ini na baropaning alai batok lo pinabu rupaning siswa informasi ajak kamu na ala kebetulan arung informasi nama saya masa PPKM olorora dulu na itu tanggal 15 ngani ko yan ang gori hutaw. Jala hira siya tulo dulu nangakan na dua-dua. Jadi pasti om maite abang Parsamosir. Oke. Tanggal 15 makai di dil kom kan. Oke. Asal manong oke. Syaku tak. Dangarong mulo di hutata untuk tanggal 15 bulan syada. Jadi imat tong mula nunga arong kuya nok kesepakatan di hamu antara di pangarato memutuskan tu tanggal 15 mula tu pero mantungan non udaon anggo di hutato secara khusus nunga ga prioritas biar non udah tu tanggal 15 ala senang menari dan kamu doke Ngapar jolo hitem mo. Itu Oke, may dikatok palo may. lah, melati mah kedua lanjut tuh kamu maju Zoom kebetulan habis paket tuh nang manor pulsa nunga tutup jauh ngerti. Oke. Naruh masalah hula-hula itu nian. Perlu ada kemunian. Wanina apa? Masalah hula-hula. Olo. Ya mau pangiduan atau seobar tu pemberitahuan sian abang partarutu. Agak mau dong lagi mangulup pun molo pribadi-pribadi. Halo. Kon nomor punguru halaki asa orang mangulup pun. HP bakon molo manang marpungu halaki. Matul semarari mo tema muro biwan. Ngakon arong si parpungonon na artina ko juro lama si manaros pangano. Kamu do antongnya bang, ikan aku dokon. Untuk kamu masih sonari hari nai tanggal kalau 15 dona lebih pas tanggal 15 mah baik kamu anon paling tidak di WA asa gabera pas binoto hamina di hutao dia langkah dia mah anon musia silang itu nota nana yang siulah nota lalu pada potong hari artinya kepercayaan kesina maulana sonari si hamuna mulai sepadat tidak di tanggal 15. Ay sepakat may tor maketok maju sonari.
Pak, imat tuh abang. Kalau rumah sepakat beli tanggal 15, otomatis melangkah matu tahap persiapan. Mana si persiapan nota. Termasuk manut paling tidak lawan dapat untuk hula asa ta ahian terujian berarti arung manut pakatayon nami di mana pasubit kan itu noai. Alo. Ima. Jadi sawatik siya na pandapot taringot tu hula-hula. Jadi sebetulnya kan peletakan batu pertama dapon artinya molo di kategori ada tiba itu kan termasuk ada dopeon. Jadi maksud tu songonon nang dia. Molo na tu hula ibana. Buah tak pola ikon marsipanganut tu si. Asa hola. Hadua piadata pabotama dung didapat tok kalahi. Pabotama ada nahaduan di hari lama dapoton hari di sido hami roma dapat tok kamuna. Mulai sama si ron ya di bayamon galang arugwarnyon. Galang hula-hula manang mano bahula-hula. Biasa naon rapak no di bayan mulai sama sir. Ima hula-hula panapim magwarnyon. Ima marga huta galung dohot marga tabunan. Halahom mapanapin ano disi. Jadi sobat-sobat taro baru taro sobat yuhup tadi walau keduan sebelum pesta, sebelum hari H pestai di sini ada tetok halahon. Anggo nyodono waeng na peleta ka batu pertamaon dang ada do bisa betul nai ala ikon la do hita tusi pabuahon. Pabuahon. Tasong ino watu siyang ga. Maksud tu marga hutah galuk pian no song ino honota. Alana lao mamuktar pehami. Dabok matikina tiur akan hupuk kahamion natapuk kau keduan di sido hamiro manobahamuna akahula-hula nami. Anggo peleta ka batu pertamaon baru sumarah rohamu hula-hula di hamuna. Bamolo tungmang nasa halak mana dua halak pihamuro tu si banga tung lasir rohanami. Tersongai do rahahatan no tu halahol tu hula-hula segijak satu toru. Antar hidup sepakat do molo dipeletakan batu pertama ini na wajib doan non suhini apa obat tahu menghadiri artinya molo tu pegawe holan hula-hula tampuna na anon nagabe dohot menghadiri peletakan batu pertama sahala dua halak tak pola ikut saya saat akal tu udah galung do tak kasih majuta akasih itu nggak ada denda nih aham pisong ini do atar utusan manon buima ni dari melangkah makumi udah tetapunan nah di kota tahun Ngana uli songoni ma Pak Erik. Abaga bi. Ay matong ay saat si anong apat tungon na akamasukan siya dongan. Ulong abus bulu songoni nga maceudi bi. Iya dong, memang anggo secara adat nak wajib dua tongan non dile. Peletakan batu pertama dihadiri suhin pengnaubat hang di harajaun hula-hula. Jadi bahula-hula itu kan itu no yang masalah dua halak. Itu na udah kang giat. Terkhusus mana-mana. Terkhusus hula-hula huta galung. Kan harahodo penumayang naso pasti. Dang ito. Ang hula-hula tabunang nga pasti do otak ka hula-hula na. Singata ngay po ito. Ito na pangatusyok. Jadi tu hula-hula on yan, hula-hula galung. Ikot para binoto niya kalahon. Kita nung mamuka. Tu pepe nang ruboy halahiro. Ang gobar hitay kolaro madapoton na sida bahwa halahi Romang Nasoro menyetujui
nama mo kulaw ni hina. Tarigo na maksudnya nang dia. Unang anong mo siya no dipudian niya. Apalagi na sotot tur pinumain. Tabo ko to hula-hula taon. Nangino kan? Ay salat taroy. Marodak tabo to hula-hula ta. Hita ro na salay si kaniro sa butul na. Berarti dang naksobay na marhula-hula. Ketika sa menutu hari ha. Dang ulo marga huda galung ay isa. Era kapo ha mi molin na ha. Tarido sa na upikiri iben na tumarga huda galung khusus na. Ikom memang adong do hatat tatu halahop pa buahon. Na mamulat tama peleta ka batu pertama. Molo tu subuh pe halahiro sa halak mga dua halak. Bana uli maya salmanok parbinoto halahi. Nak tapuk kaon. Sehingga tu hari haduan. Ngamurabi rapot torot talahon. Tarima na hubikiri yang dia. Nga na rin ganyan bang, artina, nga ba si sekedar buah-buah mazuni mo, artina mo lutuk pagabi soro, talaki di pedataka batu pertama, nung ang betabunan utusan, kani mazuni haing. Jadi, Molotung pero, ikorela ro hita mangong kosyon. Mangantar jemput ni ko majo. Mangantar do menjemput korela ro hita si. Khusus na tu marga utagalung. Tadi mana hubikiri yang dia. Molodungan non tolema. Molotung hahang ang kinami penuaing disi. Marga tabunan laho madohoti peleta batu pertamai ngauli be warhanami inda mana uli mai. Jadi dang mang nidang isara be hita anu abbe. Ala bu ila dapat turut ta ngabe amang ngabe tulang ngabe selesai. Upa hutupak kami be tugui. Tanggal na soman yan. Patu-paut na, patu-paut ta. Para datan na. Mamu siya berigot ka, munang sulit lo ita mo siya berigot. Iro na hodokon. Lo. Okay. Ceritongan mo na ito nga bang? Tu silito nga. Bo ima tong. So ni matok tu silito nga. So ni mat sumulto. Alay na porlo tu hutagalo ang tu silito nga nga totudo pero yang disi katulang ta sila putonot ta. Alay tong rekodo tu silito ang dohonon na. Lo. Sa level masilito nga do bulan nimo. Ay tagyon na rin yung taharo na siya di hari tu pak kamu ba? Ay amolo ada na pinukannya puto boto hami. Molo peleta ka batu pertama ko parbinoto hami si. Unang nin na. Okay. Dapat sabi. Taba na mo siya pa Eric. Taba ni ka siya tamuan noon. Do tukang ma. Tukang ise aro karni komandan na ise, anggota na ise. So dia penggajian na borongan do mang na harian. Adiga mulai Abay matong. di matong hatay mo Aning mo na mawag si Natalia ni. Bajo pa daw umabag ng Natalia. Orang madoh-doh yo bang. Tokin naik. doho napaktilas na jiara tu tugunyo putta babiak na ingol doho tu panaopat ima tanggal 10 tanggal 10 ma jiara tu putta babiak na ingol doho tu putta naopat di huta. Ima tanggal 10 tanggal 15 ma peletakan batu pertama. Nararing gani rancak kamu anggo nari hami nari tahun siap ulahun kasungod dia sa sukses ulo tahun. Oke. Itong abang kaya bajo. Film itu.
lanang takas di baturang Pak Erik nakikan ba di sini matong patah pada muter Pak. Nggak takas be ngaring gabe. Memang kita turun sama orang lo isakan. Pemana terus tanggal 30 kan nih. Jadi nggak dong terus di roha 5. 15, oke. Ya. Ngaputus hubungan tuh Pak Erik. Nah, itu yang merak pola baik. Nomor telepon biasa di mana, King? Ido. Oke, jadi nah 2 poin natahatai. Nggak masuk mana, itu nggak masuk mana Jum. Bisa. Pak Erik, Pak Erik, iya. Oke, nggak masuk mana. Halo Pak Erik. Dan nyambung lebih audio. jadi kan napak tilas, omar may poin na patuluhon natahatai kan? Halo. Napak tilas, kan nabutulna madalani na didalanan niya putay siyan siya kutatinggi sa hatu si Gotong kan Ido. napak tilas. Ina zuli mana kan mardalapak do. Ido. Sebenarnya kita ko mardalapak do. Ido napak tilas na totu. Nian. Asa boy tarasahon. Sungod dia na deresahon ni mana na zulu. Iman nian. Ada tolak kita beda Bang. Iya, oke. Jadi, Tolak kita. iya. Soalan naik gitu sebenarnya naik kanan. Jadi tato tuh mah titik-titik di dia kita berhenti. Mau titik berangkat, sian ada garnian huta tinggi. Itu kan si bakor teh. Riana Uli. Sian ini titik berangkat. Gimana? Kan sah matu tarutung. Gimana kiana cerita tahun ini kan? Halo. Ima titik kedua. Baru titik ketiga di dia. Titik seterusnya di dia. Pahai. Mulubui tadalani matongon. Saya siapa pahai itu dia mana muse? Soforaru. Saya Soforaru. Baragas. Baragas. Jajiraja. Jajiraja si Baragas. Baragas lutongi. Tersungoni matong titik na. Alai tabereng masonari. Molo tu pahai di dia mana? Omar. Ito to. Omar namol si Ahau. Ito na ulokon. Jadi saya betul na ikon anong do sa dahian. Molo bereng aka marga-marga nasing na paktilas. Adorang soharihan na paktilas. Ngalau tim madalanyon na leksidalanon. Menelusuri parjolo. Sehingga titik-titik istirahat berhenti ngadong acara di titik pertama, acara di titik kedua, acara di sampai titik terakhir mana. Tersongoni di mana tong menelusuri on. Jadi gabi bui terbayakon tu peserta tu hita sungguh dia mana di dalam ni putai na julu. Tersongoni datang mana. Oke, alani sesuatu misalnya transportasi, dia menemui ini dalanan di mobil. Tentu taruh dong boy dalan di mobil kan? Halo. Saya taruh untuk tepahai boy dalanan di mobil. Boy, alai titik narak taboto dia. Iya, sebetulnya mau boy, ikon anong do hita jo oleh panitia marahon. Di dia do sebetulnya non. Isi do hira-hira na boy mabota odo penuain.
Ikut itu pikir aku. Alay malu subuh iba anak. Ah. Terakhir nih jurus lari nama gua nih. Ido. Ini jurus lari mata bayang tong. Jurus lari itu mama. Biasa tarutung berarti tortuahan nama hita. Terus kau tom kan ini main. Jurus terakhir matong garra. Ini Ini wajib jurus terakhir. Jurus lari mator nih. Jadi tortuahan nama hita. Tortuahan nama hita tuh. Sejira dari laki kau kamu. Jadi raja. Nggak boleh mau tortu sih. Jirak pula lah itu seperaru berjalan. Bolo mobil tuh sih. Alana satu sih kau tom julu bolo mobil. Lagu boti itu. Oh ya, lagu boti bolo mobil. Ya ada hubungi madokon ngabui mobil satu sih nah. Ada kodo pasti nah. Itu tong. Boy do karetaan. Boy, kareta boy. Asal manok pasti titik naik. Asal pasti titik naik. Ikon adong noming hubungi hatto tok tu si bana. Alahi to adong do jabu disan sirapot tonota nang nazola masih rapot tonota. Mola dong lo titik na pasti di sida na boy di soporaru. Dan lu merayak ke nomor 77 dulu sih. Itu menjadi kiri sabutul nah. Ala laki nga na jurus lari sa heldak pola siya na habi, tadak pola siya pahabi hita. Alay mo loboy do hita tu si, artina dak pola ikut sa sudila tu si, barang na, opa kareta, betul lima kareta, asal na boy marong di si titik na pasti sila po tonota, manang na sesuatu na gabi si ingoton di si, dinggal kedo rasa, baru pe tu si, tu jiraja si Baragas. Molo titik di si Baragas, naroh aku, ngaboy menot tadi si sere tempat Joyce. Sebelum hari-hari mana kan, misalnya manang na dia itak-tak mazorab barabai, asarong tempat ta hudul Joyce maracara satok din mga martangiang. Tabok mati karatong. Torsima di pahebak petikeri. Alana siya ni namay tortusigotom naman non. Alay ka Tarima boy. mo na pada po siya na taring ito na tila sa saotik. Olo, nauro anggo satu seporaru rakto lapita sadari nuni Pak. Ino ade. Jadi enggak be tamam basian Riana Uli tu tarutung si Baragas tu putanopa 5.6 terakhir. tu putanopa. Oke. Lahira to ngai bara sadari ngabu sadari ya karena sadari. Karena juga karena pedalani masih Baragas tasoni mau rala. Ate Kabayak ko Iya. orang ini pedang Iya. murah pun di poin-poin ini di titik-titik kita arong acara tatawae. Ngagurangi Ala. Dirian Nauli arong acara tarutung di si Baragas baru putan opat. Artinya saya ada 20 pintu tempat. Jadi na opati ngasih ngarapo di Sibaraga siya te. Dah maksud tuh opat Marbona, opat Tunu, Saudiling, Martipos. Tupat tuta ma law kita. Oh tu si Minay na may. Ino. Ziarah masuk na. Oke. Ima jadi di Sibaraga semanno nang kusahalada tu kan. Itu titik terakhir yang mana isi isina manok kan. Sibaragas. Baragas dan Jiraja. Jiraja. Maksudmu gaya perjulu itu asal putan opat tahun? Tahu. Salah dah tu tong. Saya Sibaragas non. Kan itu tunapati na mahita non. Yang atau tu yang ngaran itu simin naman non. Oh lo Ilo alay. Jadi tuan non di Sibaragas di mana ikon pinamak martangyang dotok kita no ditempati. Nang martangyang tu sahala, martangyang tu di Bataro. Oh lah betul. Ima malu sama ni no morak. Alay coba pikir-pikiri, sarong lo bah pikiran di tartina. Hurokon naking songan apa tilasi sebetulnya sesungguhnya seperti itulah dia. Jadi mau memang
alani sesuatu, terjangkau hita, kalau segala macam, Mbak. Molo gapeter langsung nama hita siat tarutung mahita langsung tu si Baragas. Di si Baragas mahita marah cara muste. Ima acara untuk sarada itu terus muste tu simin ni nawati na mahita nonate. Salada tu maratong do pemertuburan no di Sibaragas. Ala, oke, ya, pas. Ya. Aja boksu dia. Atong ora di sino nih. Jadi sonarit tok sonon. Ati bohade perong nadihuta nama boto sejarah ini lebih pas. Coba no ditawar panitia jutu harahi natahatayon. Tina di joman no kasuratot tamon natahatayon. Alai nahurang lengka di son posdoro hanami. Kadongan saluh na pangarat todo nadihuta. Asal lengkapon ba pasatami matuhamuna mangalena ka padabot taringot tu titik-titik na naksi kunjungan di napak tilas. Mulai siya kami tasongonom man pamotuan namin taringot tu titik-titik na nilalui ni oput tasahalada tu siyan si Riaun satu si Gotom. Tariman no lang tong judul na si. Jadi kaya itong waktu na mo kaya itong nangi. Siya kuta tu riyan na uli. Sige po. Tulura. Bang na jom eh. Ikaw berangkat do kita tong jam 4 pagi. Itu tuh masyarakat. Iya tuh. Orang baru tulu jom pertama. Tulu jom. Baru si riyan na uli tu tarutung. Dua, setengah jam. Ola. Yang dapot. Sajom. Dapot sajomi. Dapot. Opat. Baru si tarutuk tu huta 2 jom. Onom. Iya. Onom jom mak. Iya. Jadi tahu usaha umat tong kita. Boy makan siang di Sibaragas. Ya, iya. Boy. Makan siang di Sibaragas mak. Alai minum terutung mak. Boy matong minum malang lapet terutung bariana udin mo na. Riana uli. Kemarin cara hitari Riana uli. Ikonarong lo cara pertanyaan di sisa tok kinaing ayang buat cara na huruf konon sangat tergantung tuh hita do ibu do kencang bu sempel nasim peli mata mai di si martang yang di setok minum. Berarti kali-kali datang berarti makan siang di Sibaragas mak. Tapi taruh nangi kalau marna mang jam 2 no di sino nih. Berita mak tong mulu balik. Mau labor hati jam 5. Oke lah. Jadi yang kau permangan ini nak pula terakhir. Postur roha baita nak ka karubuk ini di garongi di mobil. Masuk nak tunggu tidak bang nangi. Aturan nak tong hita mabor hatu narohot tu rian naudi ro mabor hat. Alaya kainata mabuo si panganon di buo mo Sibaragas. Iya. Sony bato. Baru emang adalah pak nama tuh sih kan? Marmotor, mobil betul. Baru mobil masuk ke parah. Oh iya. Bagak duduk nih. Bagak do. Oke lah. Kung matungan no, contoh na, akainat tasyan na mabuos bangano, itu meribuan, nakpura-buro to tuturutu. Halo. Iman to, ino na hurok ko ni, berarti hita hari Kamis di sisahat, jam 12 paling labat di huta, asal tori masih pabuah utusan, asal tor disberia malami, diubah si malam, pikir halak mana di si. Modo yang dotong di Sibaragas, tak pala malam, hubasan na, bagi pengabudu hubasi. Borhat kita tarutung, barhubas, mainan huta. Jam-jam 12, 11, Roma lagi jam 12. Jam 11, Roma lagi Sibaragas.
Pai mau kita di sini. Iya, iya boy. Habis semangat siya ni acara si lama kita tuputan obat. Pangalek roha mapara. Balik keti. Toto, Balik Toto. keti. Jadi untuk makan siang nak pula kelungot tabe tu durian huli nangi. Iya. Ya. Jadi sono na tong. Jadi Turiana uli iko parbinoto ro hahanggit tarisi. Hahanggit tarisi iko parbino donga tubut tarisi. Olo. Donga tubut tarisi molo hahanggit taranong berai siate. Ano lo hangit tada? Para. Kumar di pos. Oh. Ano Iko go kapaparan sa dadu. Iko dihubungi do tu sino ni takas. Dangiro kan? Manang naibata na petaho isi patu pahot tes. Do lapet si ini mo tali sa langot tali si. Maracara ditugui. Olo. Satong di pabawa. Tu dong atubutan na sini. Naka suruhan langit ni mo. Alai iko di pabawa tong bahwa sonodo. Wala na napak tilas doar tidak na pola marah cara dia habis so molo tu peto peso no wala na pertangiang do iso sotokit. Inna tok tu nasi ida. Tu sirican atau sani. Itu kan? Suri camat to no. Iko doho datong nasi dewa. Ibu hama ba di hutan nasi dia tu gunya puta. Imaro honot tanwain. Yang itu di hutan nasi dia do. Jadi kon otot tu iko boton nasi dia do tong ido tika. Ido hama na tot. Nakso pola. Sudah halahiro ba mauli ate ma ngahalahima maboton no di si. Isi na boy hubungan na bang na natutua di hahangkit na sini. Boy men no ni Pak Sirican nomor ai. Iya. Ima di si. Artina hita tu si sonna. Dak pole keceba hita mabo si pangaaha. Minu sino mo tates kopi. Ngaboyang gorong di si hangkit dong atut hangkit tay di si. Ngaboy halahim di telepon. Meni dia si sino mo tali si. Olo. Alayang gol lapit atok kaita mabuan. Terserah mah. Maloboy nok kita mau lapit oke. Kadang mungkin kalay mabelapit na ba? Iya. Ay bodo sa utol na yang gotong do. Hita na mabayar tong may hita mabayar ang kuido ba? Iparetok ko to si. Ipaket to ni lapit do hotes. Pala soali. Jadi di siman no ni mana? Jadi barang ditarutung mamuse. Saya ni katu tarutung mahita. Berarti di dia do titik tadi siso. Ko berhenti do ita si dalam martangi yang di si. Stokin. Ba, abak pertarutung patokon na mangatur di tarutung. Iya. Jangan melubuhi banget tong sebelum hita tu siya tok talaksanahon haduan. Berarti nga dong niya bobo arbisna bobo ni kumatahe. Tu marga hutagalung na sini. Ayala na kan ikut tu si ahro karna. Tu si lima lembur tayo ahro karna. Si Panganan lobu. Berarti ita katu panganan lobu do hita. Ikaw nino ti kos na tong da. Ido. Ido. Na di kota boy pangalan lubu. Pertarutung mangatur di depan. Ni panganan lobu nyo do to panganan lobu hani tanong lapangi. Do itanong lapangi ni. Oh, arana tok kutagalung na ba di kutagalung do biasa kan? Anong nomor ka tagalog yung pangalan lobot tong? Oh, itu teh. Anong? Alay nga malo, abak pertarutung mangatur ini mo man yan. Iya. Jadi kon jadi bagas jam parhudulat tarisi mangulon sa tokkik kita totokan di bagas ni marga hutagalung do hita disi. Berarti sebelum talaksanahon ni tanggal 10 tanggal 10 Sebetulnya ngatot tunian ise hula-hulat tayo disi na olo gabe hula-hulat ta. Imat to.
Oke. Ketika pertarutuk tu si, Iya. Asal foto hangunan no maraha makubungi itu halahi itu babangi manut tuhon. oh lo, Mono tuk soboy pe jolo dangarong dope satu hari hai nang boy dope di ahai mana. Oke lah, tapi kirim manusia mang dia hita martangiang. Kemudian saya masih ani langsung main tatu sigo otomiro kan? Iro, Si Baragas na mahitan non. Di sini mahita mangan itu nanti ke sana. Oke. Jadi saya si ani tuh no patima. Gue ka karena murah-murah ajang kewun nama wangi kan? oh lo, namura Di sini aing. Oke. Saya si ani bahima ngalu sabi murubbe majo. oh lo, Iya bahkan. Kaya bersugut. Bodo tersabi-sabi na kita maranang nona kahama na po na harwena solengkap tu bersugut. Itu tanggal 15. Daya borota, bunga borota. Songoni man yan. Ading gani bunga hidup. Manang aha. How? Baringit tasuwad disi. Dia suruh nabari ni. Dia sorot talaga. Ay nakarong lahat tahuro isi Baragas. Arang jelas. Ngari pakto kan. Sa betul na ima si jajakat iben na ta analisis satu persatu titik sinakingan ni. Alay ni si Baragas arong do pola ni parstonggi-tonggi. Iya. Pinomatan no kalahimen ni tujui tasuan hau disi baringin manang najabi-jabi. Namaul do Pangharyara. Namaul doi. Gabe dipikir halakin no daba. Songon nas kirat ta kan. Kurasa rak bola. Bungai maribuan. Bungai matabaan. Ang gua kasongonian no nakanamaul no ni gabe pikir no gabe manudu anay di pola na di. Sebetulnya mau nong lulus ni rohang ko na pula ni halahirio isi. Dak pula na suliti. Mau nong tacetak seda batu. Batu di si batu perningotan di si. Sada tiang tegeling. Songon Nissan. Songon batu Nissan. Halo. Tabuan may. Tasuan may si. Jadi nama sotong. Bungai matabain. Ikonadong mana ay hancur di bungai. Ikonadong mana pertada. Ay sa meter do tano yung sino ay siya ota. Sa meter di. Arong do disirura-uran non. Sa meter kuadrat. Ikonadong na pertada ba nota. Urai ina. Oh, lo peredian dari ya di pasukan kumpul na. Anggo ngar natong di Bangulubon na tong bahan ni mana matong inang dikuasai jol marunwai kat. Nauro anggo ngar ni mana tong di darat tidur ngin. Kalau dia ni pastong tong Yang dengan perstong tong lima. lima tong. Kalau tawad do ba di sino nakasong pertada. Dakta buto wala. Sonari sonon. Ay dang nat ay gulang na do petiki. Molo makatao hora pembebasan ni sa meter hali sa meter do. Sa meter hali sa meter tanoi. Adang mungkin dang lianon ni halahi. Ala ini mo maksudnya, baboy ba ta diskusi honi di WA group. Oh lo, akabah pikiran do nga tayo, dang nagkepastian na spirit yo. Alay mo lo, usul mga nasara siya na usongonima. Anong mga partad dari si Bayrota, pinumaksa na tiyang pilar. Seperti konot tadi si, napak tilas tahun sekian, tanggal sekian, Baragas. Halo. Suatu may si mana. Murana mat dicetak kamu di mana ada gisidok ka murari paling biaya 200.000 nga boy. Boy may. Cetak tiang iso ni. Kira-kira sa meter memang nasa 1,5 meter. 1,5 meter tutoro tartanom sa meter tu gijang muncul. Ukuran memang na hari 10 tiang na sangat tiang ni pagari.
40 ni mo man ya sa karami gimana. Babal gahu. Alay boy, mula utong boy so ni sa karami kimay so 40 mang nakarami si 30 boy may. 70 ni mo masuk. Karami si 30. Apa? Musimon ikut dipotong mah. Yana. Siapa puluh mah dilain. So 40 nga ba Ini niya? namanya. Tak pola biaya na gudang na mga gay. Alay ano nga tong disisingo ton na sipak na monumental bahwa kita pada tanggal 14 2022 Ada. sudah melaksanakan napak tilas. Kung di tong mana? Oh lo. Isi perninggotan. Perdalanan di Sahalada tu. Tariman no tersura isi. Buya mat tong anak contoh na di Patupat yang ini. Nang tanggal 3 sebelum ni hari hana Pak Tilas. Lama tukak sisadari. Baru tanggal 10 tong tabuam mahanaon. Keramik nanang marsuraton. Orang mangalap ni matuk tanggal 10 Pak. Ya. Anggo tiang nangai paturihan rupani. Imana ro mon sisa meteron. Lama matuk tangi dua halak tu sidangi. Paturan. Oke. Jadi tina unak pola si pikiran niya kanggo tabi langsung ma panitia man nom marahay. Panitia huni. Metok sepikiran kan ayat tong asal na. Oke. Kita perstong didangi. Ima napak tilas na tarang-tarang joro rupani. Mau tung adongan na katabana masuk ke syarah kadongan tampung musik. Naking hatay tanggal 15 hari hana baru dapat tilas tanggal 14 titik nangis hula-hula na kipadua hona deh. Hula-hula ada foto hula-hula untuk peletakan baru patuluhon napak tilas. Ima tulu poin na tahatay budarion. Ang napenasing. Jadi nggak di pundasi ni tukui digaliham matong andorak so hari ha. Boy. Betul. Artinya tong masuk ke tukangan non marang na. Dari 2 hari mah. Bang Nabu na dikombinasi hodoh nama bain aon. Iya. Yangon. Oke. Jadi tanggal 10 Pak Manikarejo. Arong Makarejo tanggal 10 Pak isi manggali mang tanggal 10 Pak. Mang tanggal 10 to lumanggali Tanggal 10 tuh. Alana Holland ahay penno ni mana? Ditoruni badani penno ni mana? Ditoruni tugui. Opak segi. Ukuran 2 kali 2 meter anu angi. 2 kali 2 meter. Iman non digali mana? Maboy Dikarejo yung tanggal 10 to, mga tanggal 10 opat. Arong mama karejo yung tanggal 10 opat, kita berangkat dapat tilas. Satok kejubo dokter bagi suara anak. Keluar jo hamis tokin. Keluar maju. Terbigilo suaramu. Daung isok kami dang hurang. Berarti. Aron nak masuk ah. Masuk nakin WA ga do. Mungkin lek suaramu. Nasuni deh. Apa sih daw sinakin? Gabi tata na ay si Pepe. Tale. Suara. Jadi si Pepe gabi mo. Ala sa ara ni Ben. Tema masuk ke jam kita. Bisa katiyan. Ala si Kento. Dangolo awa. Siya man baby. Gabi pangarap pas ka mahotong.
Masa orang bunga si Julio siap. Sama Julio. Aku orang ngopong dan berdinta. Jadi sini anak pemain ahai gitu. Mat mo surat perang kasini. Ako nang balik dito umarap pas ko. Masaro. Gusto boy ho. So nang balik dito si Julio. Wala namang rapas eh. Magbatok ko na. Gabi na mo, malaking gati ba drama Tabudo. ay, magdabo, nasi matangan na ng tabo mo. Kita tayo, ay tuwa kita rin ng pulis. Kapigay daw, Elpa. Okay. Okay. Jadi, bandang usah aku. Jadi, ini nama Jora. Anong udah akan asing? Ino Jora bang. Masih Raria maju. Video ipa plah. Ba video nih, keber nih. Piti di bawah nak gaya mana? Abi ni tua doha mo yang isi. Yang arok bah, nabi rong itu son. Asaru ba ita ba dangaro tu akun ni. Saya pay may ma. Orang arong. Baik dosa sama ngelok bah. Ada bang, bang, panatan dia. Oh, pernah. Ami ni rodo tu mo yang isi. Ada ya, dan minum itu. Tema jo. Pandapo siya ng kanungan. Dari mana dia enggak nih ya? Apa pandatan dia? Baik. Jadi Tangan ngahir-ngahir sino nih. mulu di tahap awal rasa nggak ada sih cuy. Jadi mulu masalah na sepak tahatai narai masalah bahan sama dari situasiun. Pulan ya halo pe ni sosotan alana adong harapan mulu di Tondaro pasti Turun. Naroha. Naing. Jadi mulu pilih kumado dan mungkin lam naik mulu tu Tondaro. Jadi nasa patahatay na rahi masalah bahan ni drop. Para pwede medyo. Na perlu puleta ke batu pertama man non di siap pun di huta. Ya lah kamu kurang di huta dia akan di hutan mana gue? Anggona tu pelita kan tong mulai kalau menggali kuda sih kan. Baru di bama tasedoki masih minyak positif. Balik sasakan no nih. Arong doba tuang dia. Arong doba tuan non pinamak sa tong aku bikan non karong doba tu isi. Arong berana rei sisa ni batu pesi. Arong pesi sa batu dah. Ay barang mana? Ikon anong non disi pinamak nong kapala sa 10 halak. Lo bitahe. Awalak kita ni na marno at tubo na marah-marangi at torpiga. Opat kan? Panitia nih mo. Opat. Panitia. Nah, emang na panitia. Na tua-tua. Pangulan ni huria. Na tua-tua. Hula-hula. Hula-hula. Tiga hula-hula. Nasa kurang niya puta, ada putay ma. Masa sendok biru no nih. Iya. Oh. Tatak terbidi. Berperagut cukup deh. Sabi ko bet. Isadari deh. So ni para persamosir na tiki. Asal sekali dicek harga di huta di tanggal-tanggal sebelum tanggal 15 Mei. Karena kan paling seminggu noni mana mau lotung pemartempo kan itu. Kenapa pendon atau itu maksud? Aku bahan ibu yang 40.
masalah tentang batu pertama yang mulai saya dapat tindas kan itu. Ya. Ala. Bunga hidup Jujur. bilang mah asal si aku manusia di gereja. Satu Tuhan. Tapi kalau mesti ala situasi tahun baru, mungkin Bisa di macam-macam lagi juga bukan tanggal 9. Rasa palingan non nggak boleh langsung. belum betul gue bilang ngegerbunga ibat seribu Asa di Putus suara bah. bahan. Suara Putus-putus. rapi ponggol-ponggol suara bah. Loh, kita kala siahan no Tapi ada sinyal di batu bakruat. aku deh sendiri. Tang na badahu hosan happy daw. antar sedikit jadi disuruh Jelas, masih sarasa no jelas tengah ke depan. masuk kenapa ke tepi Halo, Pak Nataja. Oh, Dohop do mulakan. aku ikemula ko dah. Imat to ngala na horus yan no nahan ada ba? Jongos nai. Aku ikemula lo ba. Imat to. Ajo ngos na bang. Molo biaro roham. Pola lapak ke so tusan tak pola. Pak Put, Yup. bagi macam nong musamida kurat lang arongan non ko para no kumardi pos. jadi bay Ano ba ko ano kumardi Itu. pos? Ikiri siap promotor Medan. Promotor sampel manang na. aduh memang Dangarok siya mera maksudmu. Wala nang gisirol ni so yabu ini so na yaulo. Na siya Pasca tari Oh, isiroi ala udai. ala. I macam non usaha hodoh kuba. Asaro perwakilan ni kip op. Anggonon sa Medan para opung si rumah Ciuruhan. Ni gugupen no saro ibana. Ade pinaksa temu. Kalau coba pernah makubungi uday. Iman non jadi ingot ma tanggal 10 Pak ma Dapat tilason nate. mabalu tu kusubuy pe halaki dohot nakaptilas. Ala yang gua dipeletakkan batu pertama konarong mana perwakilan di Mardipos. Ngabu hujan minang gua angin sirolindang oleh. Itu teh. Aisyah keluar ini. Aisyah keluar lu bawa. Iya, Trisnobel. Di Trisno. Di Medan. Sipak selayangan ini jauh ini. Corok tu sirinto mah. Itu teh. Corok sirinto. Ya tersoni na marate banget ngaji iba do. Oke. Sambil tengok yung utakah harapin na so tahatay. Imat tong holak kumain na di WA itur hamot tong itur sambut taru. Komentari hamon non di WA. Nakon na ho pamu ate. Ora na binaw ho ma. Putusan ni Rapot itu turbino mo to angya. Putusan ni Rapot tanggal na saon. Abi lang din mo nate. Alay bab.
Alay nang kakuwain. Diharap po dope akan masukan. Tuha putusan ni rapoton siya paparan niya puta. Ino tok tarana benom. Oh, lo. Abi nang direkam na kipaput. Langsung di YouTube live. Bah, Oh, langsung do live. Apa gak bingung soal ini? Oke lah. Nih. oke. Jadi tanggal 15 mau Batu Kota. Kereta Batu Selamat pertama. malam, Mak. Baik, Mbak. Masa yang mau rupa bere ngawak si Natalia uni. Oh, baik. Lau sama mau apa itu? Abang persamo sir. Marwan. Orang abang isip pamulan yuri ya. Oleh yang main itu. Bata amanami marhabang sa riban wagijang corona manop palangit tanur na sa isina. Sa guruli horo hami Tuhan na tinopamon. Alani tok-tok kami marhap urusat Tuhan. Tuhan di boto horo akka sakak ni rohanami. Daksak sakak ni rohanami ni Tuhan ang kosoho na pasauton. Alani Tuhan pasatun nami Tuhan ak puhatayami naung jakar dasal pusa rotiki on. Ulang dope Tuhan akka na perlu sihatan nami. Perlu ya kasih paredon nami Tuhan sakak ni rohanami. Tak kasih boto Tuhan. Nama bain monumen peringatan ni opung nami hami isi gotom. Tuhan si roham. Oma sudina na mga pasu-pasu Tuhan sudia kapino parna na dihutaro takane para to saluna. Asirohap Tuhan perbisui hami saluna. Lumubi kapaniti leu gugudo tas semangat dari Tuhan. Asang gitu karena nang Tuhan sakat ni rohana membuat tulus dari Tuhan. Jalap tiur sudina kang sakapion hobartu lomo ni roham. Asiroham oleh Tuhan. Molo tupe holan hami sonari na makatai di sotonari posrohan nami. Akka na huatay hami ubudari no pasaposo mo li Tuhan. Pasahaton nami salu na tu akka pinopar ni opong nami. Manang diabiyo sa luna. Asa ali Tuhan. O na mga luntus ni roha. Sa nitahi di hami. Manupahi ulang no tu akka ari ni nengro. Tuhan perlu sa nagurang do hami di julum. Sa unang alaniga betara bata kapasu-pasu silang Tuhan. Pasu-pasu masui pinopar ni opong nami opusala da itu. Manang di dewi pinibudari na di Tuhan. So kani manang hami na jumpa palitikyon. Homa ali Tuhan na masuk hami. Takasa sudia ka pangalison namin na hurang lubya di Tuhan. Di julum sesahom may utara kita basa-basam Tuhan. Ulit Tuhan tayang nami mariti Jesus Kristus ko pa malate mali Tuhan. Amen. Amen.